Shubor na Khlem jong unong san Hima. Ki kmi ki kpa jong ki Khynnah Skul ke Shillong Public School. Hak atrik jelio arajar arpuhenrio ki lalit ban kendo yu director ke Directorate of School Education and Literacy Meghalaya. Banyakran halor ke jingbom yo Lehkai Shuh ki Khynnah hak Madan ke bagi jual Lehkai man kapor. Hak jing temu ki kmi ki kpa ban kendo yu director kinwan kendo hak santarik mentau benai. Habekran bat kikmi kikpa kila penpau kecing benyau namar hakani Madan menshua ki Khynnah Skul ki yo Lehkai bat kikmen om judan kecing khang ban Lehkai henry jaring khat na do balapen bahai ke Madan ki Khynnah kim yo Lehkai Shuh kila ong ru baningkong hadian belui balapen bahai ke Madan kila penpau kecing kemen henry kalong banban kecing do nong namar ki khun jongki kim yo ban Lehkai bat ki hab ban Lehkai hap halau ke Skul om Shuh Hamadan. Nalor kata kila keno bagadan kecing temu ban kamai Pisa shimet jong no na do balawan play umentri ketnat ya Lehkai hak bakila panru ya ke MOU ne u director bantep babano badan keti hakani kakam lei iru bagi Khynnah Skul marshuwai bamja kila shuhab ban ya Lehkai haplau om Shuh Hamadan kabadi hok jong ki Khynnah lasak hiru bagi kmekikpa kila wa adiki poster hasenda Kamadan ban penpau ba Kamadan kadai hok jong ki Khynnah ban ya Lehkai namar kadai kajaka jong ka Skul. These are the kids, they're playing outside the field because inside it's not allowed. There it's empty. So this is how the Shillong Public School is functioning here. You're not allowed to play in that SPS football field, futsal field. Ni have your kundo akomodasi director ka jisang ya kwa ta appointment kede namar ba ki khunjungi mo ni pang ya pak school hang ni ani hapo ani Shillong Public School te men sha long king tip ke iga baja ba ki yo ban le ki Khynnah ki stop le ka ke le football ke le aim to te hang ni hapo kadan Madan te then hari ni renovation work kadan ya kani Madan te we're happy baru nilai kemen ba baru kene ka renovation jo kene ka Madan. Right after the renovation la inaugurate on the 14th of May one inaugurate the minister the name minister sports they ki ang ba it's for the welfare of the students dan itip adien kili on the next day the kids will coming up with futsal balls bikin Lehkai ki boots ai te ki ang empat sya siya pa Lehkai Shuh dan ngikili the next day kay kabaja siya po janmiet yung kilawan Lehkai kibana ba ka kita ki academy ki lawan kibana ngin kilang ki parents yung balay sa ngiya kendo ka school management ki ong ba kladon kata ka jing sign memorandum of understanding ba kata ka tentrai some sports academy kan wadai ba kadi private entity kaba siya kan ya tekan ni cakap sarkar mo Nih, yang dicicip ni cakap cakap sekarang. Ini cakap ni ke school, buat ni ke Madan tinggi ke school naduk ke pon syat. Kini ke Madan ke school, ini tu, ni mana? Kawa ki Khynnah ki le annual sports, drills. Cuma tak sang-sang ke kelana private futsal business. Kadi business, mah generate. Naduk mana kelak tak jaka business. Ngatrai kita haki ni kebanai, tang ni kebanai betanai. Ni kebanai, kumo ini inaugurate on trik untuk kat saw ni. Te ni so kya kung difference namar ba Khynnah ni kena kaya. Orang Shimno ikani ke bagi Khynnah kita kendiat bro. Kadang tak kendiat kena. Wah. Ka bentar di Khynnah telah Shimno mentah. Approve ka kadang ba Khynnah ni orang kai. Kila kan ke side PE itu side yang ni macam apa tu hey Khynnah kena kan macam kali ni kata kan school ke provide em yang kata alternative ground alternative recreation playground Khynnah tim dia bila kata futsal dia mana Khynnah school bila kata futsal Kau ni sekolah betul. Uliak kai lut dia Khynnah uliak kai masjid mare Te buka punya keren ban sto te tangkatahi padon ye banong ta sebut dan taba kata ka dijing so jingi ketika apa logic ni penting it's very logical kadang kani pan ka MOU kan ka memorandum kita kijing the list of kilong ki demands ki parents ka assign nangnya berapa
if not broken tabak kat mengilap ban we can do tiki agree broken kini kidi si kumba sis patam parents kumba pila ha simple kata tergede ke kini nomor minister one ni orang nam tak bentai jeng kena teman dalam apa le pat mukadi tang satu kepor kadi tang rhetoric dan soal for the benefit of the children teman ada actuality but it's not the benefit of the children kumba pila kena ba kadang kam le business pia jingtip mano balasan kau ngai kena MTB MOU ngidang pan mentah kan ikut ngidang pan who signed the MOU who will benefit Ika ngintip kita kan ba okay but then first priority kan is for the kids, it's for the students. My child, their child and kini kiba sign ni berkhat kiba agree lang bat ngiba kani kadai nam ta ka ki khna menta sa khang kimyo ale kai ba pli ki pat ki yet kai po do bilat mensa ningkong ki ong ba sa wajel le kai hang di nomor ba kila don katik football ground dah hadian part to ki na ka school ki ong ba le kai no hang di nomor ba myo ban le hang teng Tingi sayang. Lo ngi tingin tip bano day kita try day no kita gim namanya MOU ngim pat itu. Tapi pengen buat kesudahan tak kata kita try academy na something tapi pengen futsal ram salap. Te kino ngiring part dem. Tapi my suggestion is tapi Kylla ka school let's say can come they'll get more light. Ka press ni ang babham te Kylla school ko. Dem tang na directorate na ina school ko. Kamut kane mensngirum ki kena ki miolak kan Mit pat mit kapli kila ya lek ka ya lek ka miolak ki breu kan da pilap saya wan ki nyau prabijet ki motiva ki khang hadus pushteng khang ya lek ka ki mana ba susi ki nama bai shema dan kena kan tak kalong ke basusi kena te kimlek ka tak futsal membe kilek kai ki masti ki mare ki kai pun jai kena te nomor lagi pon sat ki kai drill te ke sports annual sports ki kai haki senam alat ke teman kena kai TUP teacher perform pun du team ta hai ni kai tu kata dia jing ni te kata ngi parents ngi so tong tang tip ngi cu ta ki beri benang te ru ge ki ai kata ke MOU ke terms and conditions kita ke MOU na ke MOU na ka berkadai ru tip nomor ngi we have no access te kata ka terms and conditions kat nu kena kila banyak kai ting to ni nagalan jong pi padai ka e pat dan man ni tentu ke nya ka directorate of education ka ba hak jing sha ka di pun pe ka welfare ka top priority di jing Shna ka di pun bu ka top priority Shna ni ka ada above ada things wah kur pila kembut lagi ni sini pila yo ba dikendu lagi buat ni juga sekolah ai ka school tinggal ayo atau ka school ka ni ka di school saka de ka kencing penyak ke di atrang ke di directorate ini hak ban kimlah ban ong iru ibu cuma jawab ni ki jawab te ki kim da tip ba kim da ki ong ngam ta ni kim da tip ba te jadi third party was sign ya signature jadi witness who signed the MOU kita tu ni di part ide okay Kylla ka school they'll give you a better idea tapi dapat minta you go in the lunch break daripada ki kena school Kylla ka syakir Kylla ka syakap the service you can go inside during the break kan kamut pi kena bai ba kadang kam le business bet ni ya kata te long nempat MOU I think so nomor kiwe ki ban le beli ki students ki mio ban le kadang nem ka kata long ka business ka generate ka no kam tip ka kata tabalong kimyo ti ki mo kena mla ka tingin nem ni kata priority jadi ni ki pilih business tu kamde ke business jumi kata lagi ni ki parents ki lai thok ini let the children play kadai baik ka kuat menyelakan ni kuat ki kena ki jumi ki pun jumi bahkan ki bakin yo kata ka extracurricular activities ka nyata mar ko mo jiyo am chwa kan kata tapor ka school hours ki ban yo ka ya ka jingi ka ya ka por bukan di ban yo lat ke ke kumo ngi ka Department of Education ka di ban top priority di kena ni ko ndai kata Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka bansan ka jaka ban kiyo shaprang है MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing stang bathuma ki jing kai bapura katkom ke jok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing kai kum ka fashion design filmmaking
Communication Design, Music, BBA, MBA, Sports Management, Nursing, BTech, Computer Science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki galalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.